لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Ayah poma ulun ni jajubut ulun tak nuhut ilmu agama singa bangaraya ulun kajet kebut kajet ulun bekalon turi Allah singa bangaraya ulun kajet kebut kajet ulun bekalon turi Allah. Barang ya disyaratkan pada mamek, pada disyaratkan daripada tempat akad. Berarti barang yang tablonya hana badumpa akad. Hana badumpa akad, hana badumpa mate yang terima hana barangnya. Barang tapi ini ada pun hana badumpa akad. Nah, yang disyaratkan betul. Wate tajuk pada wate Dumpu kajet katanya nombor sang. Dosa